Tatou Faitau. Ua tu'uwhatasia le nei prokalama e le America Samoa Humanities Council. Fefe I Pili. Tusiata apo Sappa Filiga o atana Tusiatila Tuala Tamaalelagi. E esela o Fefe I Pili mo o mapili fali. Masalo o nau le mase e se e o lātou pau. I le aoli o se tasi aso to'anai, sa mātou tawhawhao ma au ai whatu mawhuti. Whai mai tina. A soale tai ono mai ne yuta. Sa o au, ona o walua e lea malolo I lunga o se maatele. Na o ta oto lea ma matamatatu. Ia o tua ngane mauso o lo o au I le wā o whatu mawhuti. Sa o tei, ua oso mai le pili o miu hiuli I le pō le maa. Sa vave ona o tū I lunga ma kiki le pili, ma pa atu I le sami. Ua o waso I le sami o naulo o fefe. Ai o iai nisi pili I totongo o le pū. Ai ina ua o tue wa ai atu o le amalemo le pili. Ua tue oso lo ua lofa iai. E hui ina o fefe, ai sa toi tu ua tu pea le ulima e totolo mai iai ne I malemo. Sa o langona le susu o lona tino, na moe I inia o mata ma o mawhawhau ele o se pili a o se mano o lea oi lo o lima. Ua iloa mai e lo tina ma fesili mai. Nofo, whaapea a ua te Fefe I Pili. Ioi, ua o toe lofa iai se manu e malemo o la utali lea. Tama ea, e mawhai ona o avele pili mo o I le fali. Wale lei nofo. Su e se maa I le pala au e tu uai. O le tali lea tama. Ua mato wa o I le fali, ma ua o maua se maa e nofo ai la o pili. Ua tolo e se atu ma la ulima. Ua toe tu ma wa ai mai. E pei o whaafetai ma whaato wha mai. Sa umi ona o tu, ma wa awa ai la o pili. Ua mou atu lona tino, ma ua lofa iai. Ua o le toi fefe nei I pili. Fefe I Pili.
Toi whailoa ai I le vai a sa fou. Tatou Faitau. Ua tu'uwhatasia le nei brokalama e le America Samoa Humanities Council.